APHLC Dhansari Aropen Perangke Maikangni Ake Joypen Jaipong Hawarara Datum Apan Akimi Rison Karkeron Pong Nagaland Anduya Hoy Nijang Karbi Rong Supi Puarong Hiti Iruipen Hiti Gangpu Surya Rong Parka Chopapot APHLC Dhansari Aropen Perangke Maikangni Matijong ni Pai Inkoiranar Kep Arni APHLC Cruiser Camp Dhansari CC Pen Perangke Maikang Nipona Theke Quality Education Pu Karbi Anglong Autonomous Council Pen Pangdak Det Apir School Kedam Kebanga Toward Development High Hui Lapen Than Bang Mima Hinuma Karbi Anglong Autonomous Council Hin Pen Kilang Chari Don Akinang Sot Anparta School Kang Hap Tubom Apu Thakta KAC Apan Kachuning Ripon Pado Lapen Hawar ke hat putar Barbel Along Bongo Sena Atum Kai Kita Jaime Kedeng Ponbera Puthakta APHLC Dhansari Arua Maipu Mohon Singh Tong Pipen Kepen Rem Pon Pedo Lapuana Dhansari Constituency Nagaland Border Along Jiri Pharo Along Li Nangka Chiraya Puthakta APHLC Dhansari CC Youth Wing Secretary Bikram Tong Pipen Lamthi Chipaklang Pontu Tangti ang ton pen APHLC Dhansari CC Aruatum Perangke Mai Along Kaningje Ponalam Thepen le nonang ton pen Alang Litum Alam Thepen le ang ton Arjupon Iksina News Desk Report Public TV Karbi Anglong Kakelang Korting Jirpan Kardom Pajirlo Kardom Da Karbi Anglong Kari Bangke Quality Education Pulo Sita nitum non tegenlong media log tegenlong atengke LP school bang isipen man kepa velok la puyo la dalamara area long ta LP school ta ala ta kepa velu pusia abeta long la penke la disoba long ta la sana thanglo LP school hadakta asan kepa vede di a news nitum tegenlong La penke la Chinthong constituency long tala son lo ingpi habel school tala son thalo kang thanji pusini tumbe talong media long la si quality education nangi bote la son schooling than lap pute ke pulumati age knowledge ke education pen mati ke li tumke knowledge pangalong le knowledge is power sarje ka thata Kaita thanbam lo along tin meeting lo da knowledge is power asin laso along yi pulete elitum quality education ma kenang sat lasi jitu teacher phanta appointment pinang po kona namala lason teacher kawe pen ke building kona ni school building ke hainu pakawe lahaitin ta semar pakanang po Lapen ke school long kijun lang doma ma ba kitab long lema la somartum lahai ta pacetang nang po kitab abi pulute Lapen ke la school kidam ke wang tuar misen ma heino pulute lage paprabjin pe semar pinang po asinilila Karbi Anglong Autonomous Council Kisari la Education Department lain tumpan tuning rilo la so puthak lang pami nai non la son school ke pa we bangke hengnulo lage ington nang pola bang hengno pike kam lo la si ako 2 number dulang la uttor borbire long hawar ke het area le he dak nire pathoi pulo ilitum karbi ke torbor bil ladak la bongo sena tum choi ni abotai ladak foundation de do ason la tum a program B2 pick la pu utpathu
lasi bongko sina tumpan nili pudam ni ladak bang biwa nang nulu aja program ta bidam ji putih latum ha Bangladesh long si program bidam nang pu dak Karbi Anglong latum pilo dak nang biwa nang dak pilo kari latum dak akam bongo sina ke lasi bongo sina tum ladak pen citrek nang pu ladak utor warbil ladak pen bangke citrek nang po pen dak bangke dodede si kami athe dak itu peaceful environment a Karbi Anglong la sopat haing no nang ni tum methang thek ta ni tum claim ji Karbi Anglong arat Karbi Anglong ke jogwan ya kampusita ni tum methang claim thek ni tum bongo sinla ladak ke doji kam masa we dak lasi nili sodak pen pachini bongo sena bangke dak pengke program bangke next ke pati tede nahi pen media long bang wede nahi bongo sena tu lapen 3 nombor bangke la jitu iem hankang than lasu kang bura killing to lang than lo kita kang than vek nahi ke Pawan Kumar Rai phan kang than nahi MSC phan athe alang li Karbi Cultural Society phanta lati aman peng ki thek alang li la peng kedam tang jonel festival long ta alang li thang serap ndi la ke bindia long siklang dak lo la peng ke la pijar along le long ta alang li bangke pota nang pinangi pusha gobernur long loge pidam gobernur hala silong long ke bang hosi alang li lo pidam pusi birta long la ta media long klang lo la si lahai alang li phansi la so MSC pening than nai Pawan Kumar Rai phan athe dak Karbi arat phan alang li manteng bitik the Karbi arat phan ting hon helang li lasi alang li bangke joiggo gali lasi lason MSC bangke autonomous council long ke bibede nai lasi nili Dr. Tuliram Ronghang phanili pachini lo bachuning ri lo lasi laso alang li laso step bangke rabjin pending sigimi lasi pachini lo lasi lalang li dak dobom kulete itum Karbi atum ma chingthu theke daji Pawan Kumar Rai jongsi ladak kopili along dobom kulete la pengela pijar along leta derong lo eviction nang po punana mama ke dola pijar along le an mangke eviction ed nang po athe 2011 pensila itu Supreme Court men order PLO la order PLO bulate la Karbi Anglong Autonomous Council se longle hem phupot la si alang li bangke alag tumma ke eviction kam claim vek nampo josi claim clay eviction kam claim clay bulate ilitum mo phi bang sung pigi Karbi arat bangke longle wedaji ilitum do thai wedaji la si alang li aprang bana pubom Karbi Anglong Autonomous Council CM Turirama ke hai pubom je ek insi longle bang pan pi thek the pi pe pusalang li kata buom la sila soteng pen alang li cheklem si gemi la puju kadom pen media tompali dum thek pot media kopi dum han akiru pi partiklo la lo jase met pet nili tuma pan birtana piat tank pensi abangso alam tame pachitak nang kokpo alam theke lalo border issue polote lage Karbi Anglong jurisdiction alongke non amat ke 10,434 square kilometer dollar lapen tim Karbi Anglong tumalang ditum my meeting long stame kaike matsta alang ditum chipu veriti chujeng bat jir stame Karbi Anglong along leke pitek the pu stame litum langdam sinang ilitum Dhonsuri along Nagaland atum nakipet hoy nakipet achuri pharo si pini along le nakipet lo tangte lage pencin sida pidek chepu alam ke kalilo ke lage nakipet chenam lo dake aposin ilitum Karbi Anglong Autonomous Council atum phanstame pachini lo lag Survey of India atum phanhangsi Karbi Anglong jurisdiction aprang ateng ahoy bangke ladake donang popusi nilitum bangke demand lo lalo lan sok lo
Ake Jaipen Jaipong Havarara Datum Apan Akimi Ration Card Keron Pon. Sonsi Lakha Krike Thomlang Hin Constituency Ke Parlo Jaipong Along Matijong ni Phaing Koiranar Kep Arni EM Billy Mohon Khakhari Lapen Langhen BDC Chairman Kiron Tong Biatum Chipatir Pipon Pen Song Party Lapen Dhorom Chipu Pepin Pen Keong Dungara Datum Apan Akimi Ration Card Jaipong Lem Sasai Hemalong Kiron Pon. Bangso Jai Megalong Aluhi Aman Pengpen Jai Ponglem Chairman Hemari Tiron Lapen Secretary Proholatong Bi Lapen Rituraj Borua Keong Dong Manpeng Kidotum Chitong Dunsi RDGP Dunsi Akimi Ration Card Kirona Jai Meg Misen Pen Pachun Pon Pen Malomso Por Sitami Mai Ing Niponsi Jai Pong Havarara Datum Non Kivang Ji Arnialong Sitami Ansusi Asona Hormu Kilong Dun Edji Apan Sitami EM Billy Mohon Khakhari Lapen BDC Chairman Kirontong Biatum Pen Misen Pen Than Mum Tekang Pon. News Desk Report Public TV Karbi Anglong. Karbi Anglong Autonomous Council তরফৰ বিতৰণ কৰা ৰেচন কাৰ্ড লাংহিন সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত জাইপং লেপছত আমি আজি ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ কৰিছোঁ। এই বিতৰণ কাৰ্যসূচী আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি যোৱা 15 তাৰিখে অটোনমাছ কাউন্সিলৰ 5টা বিধানসভা সমষ্টিত কৰিছিলোঁ। এই মৰ্মে 5টা বিধানসভা সমষ্টিত ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ কৰাৰ পিছত এতিয়া এসে আমি MSC ওয়াইজৰ লাংহিন সমষ্টিত আজি মই প্ৰথম এই জাইপং লেমছতে 64 ফেমিলিক আমি ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ কৰিছোঁ। এই ৰেচন কাৰ্ডৰ যোগেদি অন্তত আহি থকা দিনবিলাকত আমাৰ যিসকল বাইদেৱে আজি ৰেচন কাৰ্ড পাইছে তেওঁলোকে উদুৰন্তী এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পাব আৰু এই ৰেচন কাৰ্ডৰ যোগেদি আমাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ অন্তৰ্গত যিখিনি সুবিধা বিশেষকৈ আয়ুষ্মান ভাৰতৰ সুবিধা উজ্জ্বলা গেছৰ সুবিধা এইখিনি আমাৰ এই ৰেচন কাৰ্ডৰ যোগেদি আজি নতুনকৈ পোৱা সকলো পৰিয়ালে পাবৰ কাৰণে যোগ্য হ'ব। গতিকে এইখিনি মুহূৰ্তত আপোনালোকে আহি যিখিনি মানে মোৰ লগত সহযোগ কৰিলে বা প্ৰচাৰ কৰিলে তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক আজি এই ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ সভাৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক আন্তৰিক শুভেচ্ছা ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আহি থকা দিনবিলাকত নতুন বছৰ যেতিয়া আহি আছে সেই নতুন বছৰো যাতে সকলোৰে ভাল হয় তাৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। গতিকে সকলোকে মই তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। 64 পাইছে আজি নতুন ৰেচন কাৰ্ড সকলে আমি ৰেচন কাৰ্ড ফৰ্ম দিছিলোঁ তেতিয়া যিসকলে কোৱালিফাইড হৈছে যিসকলৰ ফৰ্মবিলাক চিলেকশ্যন হৈছে তেওঁলোকে আজি ইয়াত পাইছে আৰু সেইকাৰণে ইয়াত 64 ফেমিলি এতিয়া নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড পাইছে। Fransi pini nang itu umpan suri-suri kalau kerja dengar di lapang so jangan dengar macam tu nampak pini ini tu kacing hon kalau untuk mas council lah CM honorable CM atau tu dalam mangsa lapang jalan ini itu langin homosti lo itu lokal MSC mate honorable EM sir bili mohon kakari sir alang itu bah ini kacing mai campaign pini jai pengahawan lo puthot ration card amso se ration card holder ko ong thu ning alang itu kacing mai campaign pini puthot 64 জন pini ration card kimi tum di pontulong lo apan ke bang jilang ni aku nili tum langthu ko pada si tum ration card ke long bebek nang kima alang itu pai tum puthot di pontu ko apan aku ke bang jilang ni PPC sarkar pe tum kilong tu nang ge scheme doan ration card hoi pen Ayushman card pen jenglok pen doi nuzoi pen jenglok apan ya kaprek abar sa pen jenglok aso ration card atro si tum long pon ko si rap an than pon lo la si aso ration card pini kilong tum an dai tum puthot alang tu kon sekai si tangka sekai si ni la pen tun posa thang kan pon be asi tun puthot pini ration card ada thi chingmai pon thu lo pini puthot de aku jai pong habar lo tum EM sa kan me itum handa itum Karbi Anglong apa itum district nang bichang bang samtung sing di amuti de beda alang likin beda ang som pipo nang ye pipo itum handa pan palon pon po apa ko puthot itum ke bang jilang ni
Orunodoi 3.0 ทำให้ตุ้มเชียงคนเทศปอ Orunodoi 3.0 ละแกจะลงเล็กนิ่งตุ้มพันตุ้มปีปนปอละเป็นแก Orunodoi ลง3.0 ลงที่พิสิทธิ์ละคริเทเรียนดูมาอาโซลังเป็นตุ้มอิงไว้คนของมันตุ้มมาสิคนเล็กนิ่งจิมาอาส่วนที่ทักษิณกับเพื่อนกับเพื่อนสติลในตุ้มปีปนปอละเป็นพวกเก็บางจีน่านี่อันสุดเสียหลังหิน constituency เราจะพัฒนาทูจิพันตุ้มอันสุดเสียบริปนปอบุษอันสิ่งนั้นเองตัวนี้ Nagaland anduya hoi nijang Karbi rong supi puarong hithi iruipen hithi gangpu surya rong par kachopapot. Lason si matijong ni phayong koira troksi matijong a chiklo lakhaing koira si borjan constituency ke parlo nahorjan mate nahor langso hawarangkang national highway in koira sirkep ari nijang Karbi rong supi kachobochi kimia hawaraphan ke joy ke ji aphan Friday weekly market kidamtang matijong ni phayong koyar ni lombajong MAC joni ti mongari dengpensi ingpu ponlo. Labangso kang puahot Borjan constituency MAC Surya rong par side do ajok chitongdon long lider ajok pini puthot alang liphan chupha jaimek dengponlo. Jaimega tengpen aluhi sarpuaman MAC Surya rong paraphan kangthum karni dengponsi kedengpon amai ingni ponlo. Labangso mai along thangseng timong pensi mai chariponno lapen bipol tisu nijang Karbi rong supi committee along chunbang pensi aluhi pachini ponlo. Labangso mai along aluhi aman penchi tongdun Sterdili B Bokajan Education Board Chairman lapen Borjan BDC Chairman Sonoram Singnar Philip Teron Board Chairman lapen Singkiling SGB lapen Penang An Man Pengkido Kithekiding atum chetongdun si Mayardi Pidon. Labangso chupha mai along Pinpor alu tami pajerdunlo Kijongpon Jal Jivan Mission lapen Sub Center Pata Kilongji aphan jongdunlo lasonsi pini labangso amai misen pen pachun ponlo. News Desk Report Public TV Karbi Anglong. Dak ni pananggahang batay-batay lo nito pananggahang may function malatung ason-ason ho kekeron ke bang ho tanang ito ang hapulo ta por ke chitonte yo ni bang nong de teti sa churu palo ku thangsing timong lakan ni pu solang tumpan tini thonang phatu pen dang na chitong nong pot lalo la sil tum dak mohet mame ho tan ni lo aduya hoyana prang ke Karbi rong non pen kan poke prang da Karbi rong lo Karbi tuma saje lo fix me Karbi tung ye ukang de namasi non an mangke bang tum hispen pu lo sme puthot non uwe kimi tum tu KSA ki klem bare ma tum pen seng lo kado ka prang ke song abang pu tum bang ye tum si pen pu pon se puthot aku uwe ki mi tum det si aku rong kimi nang ke seng tu yang Karbi rong pi amen ir pen ke seng tu pot alang tum hot no adu ye hoy ke sarai kom ya phan isi aja kong chelong ko putai silo aku dut hibji potung sai delo kali pulutang te itungge kei cerai kom nangi longwi cerai kom nangi hawa lompa cerai kom nangi putai kini ye bera tung sai delo tung long se ko patia te kei pulutang te avelo da ke patiri to mangge lalo la si la sa bangke non toar pi la so krong pi toar da si krong puntur lo la si an so se da alira lom duli phanon ki milang tame rong ke thiri phan pulutang te hithi pulat tan nangi la si da alang tum sia cleaning ateng pen non da hithi ke badu phan along le pek lo teng pen non hithi la si an so se ke nang na ni da ting khu pom bo sining khelo pen ni jungjung hin pen da ese lokal ni si lo yem lo pen hin ke tum phan mane ka kita nun thwa da kun tips ni hin do ta si pen ko pini dak na pha teng pen wa tum si pinpur na pido hin ke thom alam thela kum do ni kana solam the bang ke ni department kali office kami nang tum claim pon lo pro te chung india do kenang sap ngelong le kota pinai do lang kan sela subang abin bani kali do stamen ni hin pen ni department na hin pen dak soni ho ni tekang ku si hello si bang ke dak government scheme nahi ko si
cultural whole ba cultural community whole play pun dalam mela bang art and culture department ni ben ye ado masih lain ko ya tangka cultural whole bang dikin pun ko lapena ko isi bang alam ni tur high max buat subang sepanjang punya panabang ada mandiri ben no la sila non ke bangilangan kan ini muning lah sombong dak ko cek pun ko si ini masih sakang lapena si curulo kadu gawe pan bang so wi di tu marung patir tip ya nan so se ja kom orang dak agui hoy long long ni thelang pen cheng lok ke ban ke chre ke boni sia klaman ko si ning thelo Sarla, pinangan sarla jela, cirai ko akapek natin na Allah ke non penalam ko ilo kan ni dum bihe ko 1980 lo pesekan dum malam lo aku na tu ni pota nangi pota abi pota kudet kita jo kudet samdo sampai non mang ke si Karbi Anglong termas council Dr. Turan mo hang kijapen ha ke sia decision ken dolo so long le helang pa jolong le je pantam dan part ami si bang ke jolong le lo ba pota ba kapek he pangi pilong le to kok pena pige list ki pia sistema pa ko nang cheng tulo list ki pida ningkan proxike ba ningkan kalau 9 years ningkan ni plote ningkan proxy pute normal ke we ini lo bider lo prudang te la so bang ke kijora teng lo themo pia we tunge ni puhura long le puge harake nam te kilometer asunda do masih pani si head kumi big ani tum isi meeting dolo Karbi Anglong termas council last dengan ningkan apa isi executive committee meeting dolo hadak isi resolution masih endelo je non ke Karbi Anglong dagalong leke nang apa khanen list pi pusame ningkan thong kepenan kebat ipilong lelo aku ningkan kep ningkan tho ningkan trok female over pistame akebat ke nona son 50 years 60 years ba 19 years at least kipian dim mangke ningkan thong kepenan par ke list pilong le aku lale piji tame council pen se approval long ti ke mangke hala so at least mangke null and void for ane se resolution en hello asi tum Dr. Turan mo hangapan so churu pajir nai athelang ni la hai ke matha konthek so hangapan arang li la so matha kon masi se isi long se parai konthek kon mangke ala pachu nai